JRK دنباش تماشاوانین هیجا بولتنا نوچیان دست بید که افجی سر نوچین وینه. شاندک جه دستیا دانوستاندکاریا اپوزیسیونا سوریه به سرک برزانی رجویا داوین پیش هاته و روشال سوریه گنگشه کرن. برپرسه آفیسا پیوندی نشتیمانی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه گوت پیده ده آلوزی و کریزکی ده نزانه چاو خوریزگار بکه. سیناتورکی امریکی دبیجه ده روشالاتا ناوین ده کرد ده بازنا هفپیمانین امریکایی ده نه. تقینک لمن به جهرودا و رژیم اسد نافچیا بیت شکل باکور روجاوای سوریه ارمانج کرد. جارکا دیسلاو ایرو سروک مسعود برزانی لپیرمام لگل شاندا دسته دانوستاندکارا اپوزیسیونا سوریه گوج دکتور نصر الحریری سروک دسته و اندامین دسته دانوستاندکارا سوریه پیک زهاد داوین پیشهاتین روشانافچه بگشتی و یا سوریه بتصایبتی گوتو بیش کرن. لا مصيف صلاح الدين سروك بارزاني پیشوازی لشاندا دسته دانوستاندکارا اپوزیسیونا سوری کرو داوین پیشهاتین نافچه گوتو بیش کرن. ایرو سروک مسعود بارزانی لپیرمام لگل شاندا دسته دانوستاندکارا اپوزیسیونا سوری گوجه دکتور نصر الحریری سروک دسته و اندامین دسته دانوستاندکارا اپوزیسیونا سوری پیک دهات داوین پیشهاتین روشا نافچه بگشتی و یا سوریه به تایبتی گوتو بیش کرن. ده جوینه ده شاندا میوان سپاسیا سروک بارزانی کرن جبو پشتوانی کرن و گرنگی پیدانا سروک بارزانی براوشا جیان و گذرانی خلک سوریه لشر و قیران سالین بوری. سرباری تکز کرن لسر پیگه و باندورا سروک بارزانی لچار سر کرنا کشیان. شاندا میوان داخواز جه سروک بارزانی کرن که روله ده چار سر کرنا کریز و قیران سوریه و پیشروژا کردان ده لسوریه ببینه. هروها ده جوین ده نرین ده دربار هلوستین ولاتین زلهز و داوین پیشهاتین سیاسی سوری و بریارا وکشانا هزین امریکا جه سوریه به هف هاتن اگوهرتن و تکزی لسر آلیکاری و هماهنگی ادناف برا هر دو آلیان ده هاته کرن. هر دو جوین ده هر دو آلی یک نرین بون لسر چار سر کرنا کشیان به دیالوگی و دریا چار سریا سیاسی و روناهی خستنه لسر رولا آلین سیاسی کردی لروج آوای کردستانه ده چار سر کرنا کشیان و در باس کرنا قیرانه ده. شاندا دسته دانوستاندکارا اپوزیسیونا سوری که ده گهشتی حریم کردستانه جهر یک جه دکتور نصر الحریری و عبد الجبار العقيدي وقاسم الخطيب وروبا حبوش وهر يكجي إبراهيم برو وحواس عقيد بيك دهات. يا مسده إلهام أحمد آمده كارين خواه جه دانوستاندنان بتركيا داخويا کرن که همان دمه ده راگاند بو که اوهزین پیشمرگین روش ناپجرینن. پشتی نپجراندنا هفسروک هفبشی انجمن سوریا دموکراتیک جوگرا هیزن پیشمرگین روش جبو براوانی خاکا خواه لروجاوای کورسانی بکن ده همان سردان خوده بو یکم جار آمدکارین خواه جبو دانوستاندنان به ترکیه را بکن دانا خویا کرن. ده چارچوفه بشداری ده سمیناره کده لناوند روجالات ناوین یا لیکولینان لواشنطن پایتخت امریکای الهام احمد هفسروک هفبشی انجمن سوریا دموکراتیک داوی بشر و ناکوکیان نافبر وان و ترکیه ده وره و او نه آلیا کن جشری لدار لترکیه ده. احمد هروها بالکشان سرویه که کو امریکا دخوازه رولا خورا به دا کو دیالوگ نافبر وان و ترکیه ده دست پی بکه و دوسه نافبر هر دو آلیان ده چارسر بکن. دا خویانین وصاین فرمیج انجمن سوریا دموکراتیک کو باسکه سیاسی یا قصدیه لسر زار هفسروکاوی انجمنه بو یکم جار دردکوین و آمدکارین خواه جبو دانوستاندنان به ترکیه را اشکره دبن. ده همان سردانه ده الهام احمد دیار کربو کو او هیزن پیشمرگین روش دناو خاکا روجاوای کورسانی ده ناپجرینن. هیزن کوژکر و کچن روجاوای کورسان پیکتین اوج دستپیکا شوراشا سوریه جه سال 2012 هنده لحریما کورسان تینه مشق کرن و راهینان کرن و هر دم آمدکارین خواه جبو چونا خاکا خواه ددن خویا کرن. لی پیده و بشن وین سیاسی و لشکری ین جور بجور شبیحین رژیم صنادیت عربان دناو خود پیشوازی لی دکن بتن هیزن کو با اکادیمی هاتن راگهاندن و دشار دجی داعش و حشد شعبی ده بجدار کرنه ناپجرینن. برپرس اوفیسا پیوندین نشتیمانی و اندام کمیتا ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سعید عمر گوت پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیده ده کریزه کی کردی ده نزانه و چاو خریزگار بکه.
بەرپرسێ ئۆفیسا پەیوەندیە نیشتمانی و ئەندامی کۆمیتەیە ناڤەندیە پارتیا دەموقراتا کوردستان سووریا سعید عومەر گوتکو پارتیایەکی تیا دەموقراتیک پێدێ di krîzeka Kurdeye û nizana wê çawa xwerizgar bike. Umar di daxuyaniyeke taybet de ji bo Rojnameya Kurdistan di hejmara 601 de got ku diyar û eşkereye çendîn PD ketiye di krîzekê de û ev yek wateya ji destdana wê ya cemeweriye ango berê xwe dide paytextan da ku xwe ji vê krîzê rizgar bike. Umar her wiha got ku PD tu rojan berjewandiya Kurdan nedaniya berçavên xwe û hîn fermanên xwe ji qendîlê dibe. Her hewla nîzîkbûneke Kurdî ber avêtî dike. Her wiha got ku ji ber vê yekê ez van daxuyaniyên jî serkirdeyên vê partiyê dûr naxim û got ku pêşmergeyên roj bira û zarokên me ne û pêşmergeyên roj bilhevkirineke navdewletî û bi serpiriştiyeke rasterast jî Serok Mesûd Barzanî dê berevaniyê di ber welatê xwe de bikin. نیازا خو ji fikşana hêzên welatê xwe ji Sûriyê nû kir. Piştî rêzkirina encûmena pîran ya heman welatî ji heman biryarê re. Serokê Amerîka Donald Trump niyaza xwe ya vekêşana hêzên welatê xwe ji Sûriyê nû kir. Piştî rêzkirina encûmena pîran ya heman welatî ji heman biryarê re. Trump di rûpela xwe ya mîdya civakî Twitter de doh nivîsand ku wî mîrateke ji gelemşeyê li Sûriye û Efxanistanê wergirtiye û wî di hilmeta xwe ya hilbijartinan de gotibû ku divê ev ceng raweste. Trump serbar kir ku Sûriye dagirtî bû bi endamê rêxistina terorîstiya Daişê di ser dema wî de û niha jî 100% Daeş hatiye têkbirin. Trump tekez kir ku dem hatiye ew vegerin welatê xwe û dest bi bikaranîna perê hikûmeta Amerîka bi hoşmendî bikin. Ew yek hat piştî dengdana bêhteriya endamên Encûmena Pîran ya Amerîka di jî biryara vekêşana Amerîka ji Sûriyê ya ku Trump ji nişka ve dabû di 19 heyva borî de. Di wê civîna ku Encûmena Pîran li dar xistibû ji bo dengdan li ser derxistina biryarekê ku rêgiriyê li biryara vekêşana Amerîka bike, ew biryar hate erêkirin ji aliyê 68 endamên Encûmena Pîran ve beramberî 23 dengên redkirinê. Her wiha ew biryara Encûmena Pîran ya Amerîka hoşdarî dide ji biryara Trump û dibîne ku erkê hêzên Amerîka li Sûriye û Efxanistanê hîn bi dawî nehatiye. Tevî ku ew biryara Encûmena Pîran ne cihê pabendiyê ye ji aliyê Serokê Amerîka ve lê fişareke mezin e li ser Trump derbarê siyaseta wî ya derve. Bi taybet ku Encûmena Pîran niha bêhteriya endamê wê ji Partiya Cemawerî ne ya ku Trump bixwe endamê wê ye. John Kennedy endamê Encûmenê Pîrên Amerîka di gotûbêjiyekê de li Encûmenê Pîrên Amerîka de ragihand ku projek ji bo parastina hevpeymaniya Amerîka li Rojhilata Navîn ji aliyê Robio Êswan ve hatiye darîştin lê ew proje tu girîngiya wê nîne ji ber ku Kurdan xwe nagire. سیناتۆرێکی ئەمریکی دەبێژێ پێویستە ئەمریکا کوردان بخێتە ناو استراتیژیەتە خۆدا لە ڕۆژهەڵاتە ناوین ئەو استراتیژیەتە ئەمریکا کوژ بۆی ڕۆژهەڵاتە ناوین هاتی داڕێشتن نەجهێ گرنگیەیە. جۆن کەنەدی ئەندامی ئەنجومەنی پیرێن ئەمریکا دە گوتوبێژیەکێدا لە ئەنجومەنی پیرێن ئەمریکا ڕاگەهاند کۆ پرۆژەیەک ji بۆی پاراستنە هەپەیمانên ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتە ناوین ژالیێ ڕۆبیۆ ئێسوان بە هاتیە داڕێشتن لێ ئەو پرۆژە تو گرنگیاوێ نینە ji ber کوردان لخۆناگرێ. جۆن کەنەدی ئاماژە بە بویارێن دیرۆکی کرد و ڕاگەهاند و دەما دەوڵەتە عوسمانی ڕوخا ئەمریکا پشت لە کوردان کرد و دەوڵەتێک ji بۆی کوردان دانەمەزراند. ئەوژێ دێدەمەکی دەک و کێمترین نەتەوێن ڕۆژهەڵاتە ناوین بوونە خۆدان دەوڵەت. هەروەهاوی سیناتۆری ئەمریکی گوت پێویستە ئەمریکا سیاسەتە پشت بەردانە کوردان بگوهارێ ژەبەر دە شەڕێ دژی ڕێخستنا تیرۆریستیە داعشێدا لە سووریا و عێراقێ بتەنێ کورد ڕۆڵاوانیا گرنگ هەبوو. یەک لەشکری ئەمریکی لە ناوچەیان دبن دەستێ کورداندا لە هەرێما کوردستانێ نەهاتە کوشتن. کەنەدی ئاماژە بە نەهەمەتی و کارەساتên کوردانیان دیرۆکی لەسەر دەستێ دژمنên کوردان کرد و گوت و پێویستە ئەمریکا پرۆژەیەکێش بۆی پاراستنا کوردان لە ڕۆژهەڵاتە ناوین دابڕێژێ. لە گۆری وێ پرۆژەیە کوژ بۆی پاراستنە هەپەیمانên ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتە ناوین هاتی ئامادەکردن ئەو پرۆژە کوردان لەخۆناگرێ. لەوما جۆن کەنەدی داخوازژە ئەمریکا کرد و کوردان بخێتە بازنەیە هەپەیمانên خۆدە و سەرۆکی ئەمریکا دەدەمێ پێویستە لە بۆ تەبگەرێ بەهێز بکەیش بۆی پاراستنا کوردان. هەروەها جۆن کەنەدی گوت ئەگەر ئەمریکا پشتا کوردان لە سووریا بەردێ وڵاتین کو دخوازن ناوچەین کوردی بخنابن دەستێ خۆدە ئێریشی کوردان بکەن وی دەمی کورد وێ ڕاستی کارەساتان ببن.
داویدا جۆن کەنەدی گوت کو نابێ ئەمریکا جیاوازیە بخێتە نابەرە هەفپەیمانên خۆدا و بتەنێ هەنێکە پەیمانên خوا بپارێزێ و پشتە هەنێکە دن بەردێ و ئەرکە لەسەر ئەمریکا پەیمان و سۆزێن خوا جەه بەجەه بکێ. وزارەتا دەرڤەیە رووسیە ڕاگەهاند کو شاندەکە رووسی لەگەل جێگیری وەزیرە دەرڤەی تورکیە سادات ئۆنال لێ ئەنقەرای پرسا دەستپێکردنا کۆمیتەیە دەستوورە سووریێ دێ زووترین دەمدا گەنگەشە کرد. دێ داخویانیەکێدا وەزارەتا دەرڤەیە رووسیە گوت کو ئەلێکساندر لافرێنتیڤ شاندەی سەرۆکی رووسیا یە تایبەت بۆ سووریێ و جێگیری وەزیرە دەرڤەی رووسیە سێرگی فێرشینین دێ چارچۆڤەیە شاندەکە وەزارەیە هەفبەشدا دانوستاندن لەگەل نونەرên aliyê Tirkiye bê serkirdayetiya Sadat Onal cêgirê wezîrê derveyê Tirkiye re kirin. Li gorî Ajansa Rusya Today belav kiriye ku danûstandin derbarî rewşa Sûriye ya niha û karên giring û pîwîst ji bo pêşxistina proseya siyasî di nav de jî destpêkirina Komîteya Destûra Sûriyê dê zûtirîn demde wek qonaxeka giring ji bo çareserkirina krîza Sûriyeyê. داود باغستانی سروکê dezgeha İsraîl Kurd bi tometa endamtiya wî bi PKK li bajarê Adana li Tirkiye hate girtin. Li gorê ragihandina Tirkiye belav kirine ku Dawud Baghistani digel sê hevalên wî ji aliyê polîsên Tirkiye ve hatine girtin. Digel çend dîkomentên elektronî û 6 mobaylên wan ve hatine desteserkirin. Li gorê ragihandina Tirkiye Baghistani bi nasnameyeka sexte têkilî birêxistinên PKK û keçekê û peyedê û pijak heye û biriya ragihandinê û torên civakî re propaganda ji bo PKK kiriye. Dawud Baghistani pêştir berpirsê televîzyon û kovara mav bû, niha jî serokê dezgeha İsraîl Kurd û serenvîserê kovar û rojnameya İsraîl Kurd ku li Oşlîma İsraîlê tê çap kirin. Piştî girtina rêya navbera Herêma Efrînê û gundên Helebê bi 4 rojan careka din ewrê hatine vekirin. Jêderan ragihandinên ku rêya gundê Xezawiyê bi gundê Helebê re hate vekirin lê tanha rêya gundê Dêrbelûtê nehatiye vekirin. Çekdarên Eniyal Nusra ku niha nav li xwe kirine desteya Tehrîr Şam careka din rêya di navbera Herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê û herêmên Rojavayê Helebê de vekir. Li gor jêderên xwecihê ji nava Efrînê ragihandine ku rêya gundê Xezawiyê yê bi ser navenda Efrînê ve û gundê Darit Ezê û gundên Rojavayê Helebê pênşema Bûrî ji aliyê çekdarên desteya Tehrîr Şam ve hate vekirin û çûn û hatina otomobîlan careka din destpêkir. Duşema Bûrî ji ber tedbîrên ewlehî û metirsiya derbasbûna terorîstên Daişê ji herêmên Qesedê çekdarên desteya Tehrîr Şam rêyên ku Herêma Efrînê bi herêmên dibin kontrola wan de girê dide girtin, nexasim rêya Xezawiyê û Dêrbelûtê. û ew yek bandorek li ser derbaskarina sûtemeniyên û pêdiviyên jiyanê li ser Efrînê kir. Ji aliyê xwe ve jêdereke taybet ji Arkêre tekez kir ku hîn rêya gundê Dêrbelûtê yê bi ser navçeya Cindirêsê ve girtiye. Ku ew gund li ser sînûrê gundê Atmê yê parêzgeha Idlibê ye û ji beriya hefteyekê hatiye girtin. Ajansa Elîbe ya çekdarên Eniya El Nusra li ser zarê berpirsekî ewlekarî belav kiribû ku agahî ji wan re hatine ku hejmarek ji terorîstên Daişê berê xwe didin parêzgeha Idlibê lawma bi wan tedbîran rabûbûn. û piştî girtina rêyan jinekê xwe di navenda hikûmeta hawarçûnê de teqand û tê guman kirin ku ji terorîstên Daişê be. Diha êvarî teqîneke tund bajarê Minbicê li bakurê Rojhilatê Gundewarê Helebê hejand. Li gorî jêderina Xocehî ku teqîna Minbicê di encama teqandina mayînekê de nêzî mala serokê çekdarên encûmena Minbic ya leşkerî Yasir bi Hesedê ve hate encamdan ku di dema derbasbûna otomobîleka ser bi serkirdayetiyê encûmenê de hate encamdan di dema bûyerê de kes di malê de nebûn tu zirarên mirovî nehatine tomarkirin. Di bîst û nehê meha Borî de jî otomobîleka leşkerî ser bi encûmena sivîl ve li Minbicê lê nêzî goristana bajêr bi teqînekê hat ermançkirin û zirarên madî rûdan û ajokarê otomobîlê bi tundî birîndar bû. Îro li kampa Holê li nêzîkî bajarê Hesekê penaberên kampê xwepêşandanan kirin ji ber rewşa xerab ya sexlemî û tenduristî û jiyana dijwar di nav kampê de. Penaberên kampê li dijî rêveberiya wê derketin xwepêşandanê li gor ku malperên torên civakî belav kirine
کامپا هولê dibin çavdêriya PYD de ye û xelkê derbederiyê yên bajarê Dêra Zorê tê de neştecî dibin. Nûnera Yekîtiya Ewropayê ya Ewlehî û siyaseta derve Federica Mogherini ragihand ku Yekîtiya Ewropayê dê kongerekê derbarî paşaroja Sûriyê ji 12 ta 14 adara bê lê Brukselê li dar bixe. Ajansa Rusya Today belav kir ku navborî di dawiya civîna wezîrên derve yên welatên Yekîtiya Ewropayê de tekez kir ku ew ê siyemîn kongerê derbarê Sûriyê li Brukselê birêkxistin bike. Serbar kir ku wê peywendî li gel şandeyê navdewletî yê taybet ji bo Sûriyê gerbê derson re kiriye û hevnerînên xwe derbarî çawaniya Sûdê ji wê kongerê li ser asta alîkariyên mirovî û piştevaniya guhertina siyasî li Sûriyê û rola netewên yekgirtî di vê derbarê de got û bêj kiriye. دو هزار کس ji bo leşkeriya neçarî li Dereyê hatin girtin. Ofîsa belgeyên şehîdan li Dereyê belav kirin ku hejmara kes û hevserên cudabûyî ku hatîn girtin ji bo leşkeriya neçarî û ya yedek herwiha ji aliyê rejima Esed ve di çarçoveya vê mehê de gihiştiye 2000 kesî. Beriyanha çekdarên rejima Esed her du parêzgehên Derê û Quneytara desteser kirbûn ew jî li gorî rêkeftinên çareseriyê bi opozisyona Sûriyê re. Rejima Esed mehaborî de 179 welatiyên sivîl yên Sûrî de kuştin. Tora Sûriya mafê mirovan ragihandin ku 179 welatiyên sivîl li Sûriyê li ser destê rejima Esed û hevpeymanên wê hatine kuştin. Di nav wan de 57 zarok û 27 jin û 44 welatiyên sivîl hebûn. Tevahiya wan li ser destê rejima Esed hatin kuştin. Li gorî tora Sûrî belav kiriye ku neh welatiyên din lê bombebaran-kirina baleferên Rûsî de jiyana xwe ji dest dane. Jêderên nûçeyan yên Amerîka eşkere kirin ku eger fişar li ser rêxistina tenduristî ya Daişê durust nebe, di dema 6 heta 2012 mehên bê de rêxistina tenduristî ya Daişê teroristî biborin ya Daişê wê careka din tevaya navçeyên ku beriyan ha kontrol kirbûn bixête bin destê xwe de. مدیان ئەمریکا لە سەرزارێ ژێدەرێکی ئاگادار بەڵاو کرد و ڕەشنویسە گەهشتیە دەستێ وەزارەتە بەڕەبانیە ئەمریکا تێدا هۆشداریە بەگەڕا ڕێخستنە تەرۆریستیە داعشش بۆی تەڤایە ناوچەیەن کوبەریە نەها کۆنتڕۆل کردبووندا. لە گۆرێ زانیاریان ڕەشنویسێ ئەشکەرەکری ئەگەر فشار لەسەر ڕێخستنە تەرۆریستیە داعشێ دروست نەبێ دەدەما 6 هەتا 12 مهێن بێدا ڕێخستنە تەرۆریستیە داعشێ جارەکەدن تەڤایە ناوچەیەن کوبەریە نەها کۆنتڕۆل کردبوون بخێتە بن دەستێ خۆدا. مدیان ئەمریکا ئەشکەرە کردن کو ڕاشنویسێدا زانین کۆ ڕێخستنە تەرۆریستیە داعشێ هەوڵدەدەی خلافەتێ لە چەند ناوچەیەکێ لە سووریە ڕابگهێنێ و دەماک و خلافەت وەرێ ڕاگەاندن ڕێخستنە تەرۆریستیە داعشێ چەند ناوچەیەکێ ژە سووریە کۆنتڕۆل بکێ ئەوژی ئەگەر ڕژێمە ئەسەد نکار بێ ناوچەیان کۆنتڕۆل بکێ وان بپارێزێ. وەکەمەدیان ئەمریکی دبێژن ڕاشنویسێ ناکۆکیان نابەرا بەرپرسیارên ئەمریکادا ئەشکەرە کردنا بە تایبەتی نابەرەوان بەرپرسیاران دایک و نەرخاندنش بۆی ڕەوشا ڕێخستنە تەرۆریستی دەکەن و دەزانن کوهینا مەترسیاوێ ڕێخستنە تەرۆریستی هەیە. بەریا چەند ڕۆژاندان کۆتس ڕێبەبەرێ ئەولەهیان نیشتیمانیە ئەمریکا لە پێشیا کۆنگرێسی ئەمریکا ڕاگەاند بوو. کوهینا داعش بەداوی نەهاتیە و ڕێخستنە تەرۆریستیە داعشێ بە هەزاران چەکدارێن وێ لە عێراق و سووریە هەنا هەروە هینا داعش سەرپەرشتیە عێریشێن ڕۆژهەڵاتە ناوین و وڵاتێن ڕۆژ ئاڤاییژی دکێ. ئەڤڕەشنویس دێ دەمەکە دەتێک و پاتریک شانەهان وەزیرێ بەڕەبانیە ئەمریکا بۆ وەکالەت گوتبوو کۆ دەدەمەکە نێزیکدا 100% داعش پێوەرێژ ناوبرن و خاکا سووریە و عێراقێ وێژ دەستێ داعشێ وەرێ دەرخستن. وەزارەتە بەرەڤانیە ئەمریکا فکارا xwe derbarî çarenivîsa çekdarên biyanî yên ser bê terorên Daişê ve didin xuyakirin. Li gorî nûçeyeka tora CNN ya nûçeyan berpirsyarên Amerîka derbarî çarenivîsa çekdarên biyanî yên ser bê rêxistina teroristî ya Daişê li Sûriyê dema ku Tirkiya êrîş bike bi fikar û dilgiranin. Herwiha ajansa navhatî got ku ji ber ew çekdarên biyanî ne xelkê de verêne nikarin xwe rêzgar bikin dema ku Tirkiya êrîş bike.
جبر کشتنا رژیم اسد جه روزنامه‌وانکا امریکی یا بناوی ماری گولوین دادگاه امریکی سزا لسر رژیم سوریه سپاند کو او روزنامه‌وان د سال 2012 ده لی باجار حمص سوریه هات بو کشتن. دادگاه فدرالی لکانتونا کولومبیا یا امریکی سزایک لسر رژیم اسد به کشتن روزنامه‌وان بناوی ماری گولوین سپاند و دوی رژیم سوریه قربو به بهانه 3.2 میلیون دلار بده. سرباری تیچون وکاستن جنازه وی کو 11.8 هزار دلار هاتیه دستنشان کرن. روزنامه‌وان گولوین به ویناگر ریمی اوشلیک یه فرانسی را د سبادا سال 2012 ده لباجار حمص سوریه جالی رژیم اسد و هاتو کشتن. مافناز و پاریزان سوریه او بریار به گشبینی دید. وقت سرکفتنک جداد و راستیه را و روزنامه‌وان سوریه ین کو به دست رژیم هاتون کشتن بناف کرد. ریوبر تورا سوریه مافی مروان لسر روپالاخویا فرمی گوت کو بریارا دادگاه امریکی لدیجی رژیم کوژر به دو آلیان ده تیگهشتن. یکم قرابو کرنا داراییه و دویم تومت کرنا رژیم کو به آرمانج کرنا بمبست جو روزنامه‌وان را دا کو دنگ وان تونه بکه. هر وقت سرکفتنک جو قربانیان روزنامه‌گری رایه لدیجی رژیم کیماوی را. جالی خواه روزنامه گاردیان لسر زار ونگر بول کورنی یه بریتانی که به گلوین را بیارن کریزا سوریه لحمس رومال دکرن دازانین که او یک جروشن باش جداد و راستی رنه و ده سوریه ده روزانه روزنامه‌وان تینه کشتن. جبلی وی که لالمانیا و فرانسا دوساین دادوریه لدیجی رژیم اسد به تومتا پیکانینا تاوان جنگی را کرنه. جوان علی مملوک سروک نویزگاه اولکاریا نشتیمانی هروها جمیل حسن سروک ریوبریا سیخوریا آسمانی و هن ناویندن هاتنه دستشان کرن. جدسپیکا شورا سوریه به صدان روزنامه‌وان بیانی و خوجهی جالی آلیین شرکر و هاتنه کشتن. پرانیا وان به دست رژیمی بون. ایرو سالوگرا چل و یکی یا کمکوژیا حمای یا کسر دست حافظ الاسد و برای وی رفعت الاسد لدیجی ملت حمای هاتبو انجام دان. ایرو سالوکرا چلویکان یا کمکوژیا باجار حمای لسر دست رژیم اسد باف حافظ اسد کروژا 2 شباط سال 1982 هلمتکا لشکری برفره لدیجی ملت حمای رخصتنا اخوان المسلمین انجام دا و بده هزاران خلک باجار حمای کشتن و بده هزاران کوچبر و پنابر و بسر و شون بون. رژیم اسد باجار حمای دور پیچ کر و به توپ و تنکان لوی باجاری دا و اپراسیون رژیم بسر کردایتیا برای حافظ اسد العقید رفعت اسد بو و اپراسیون دما 27 روزان بردوام کر. حتی وکه ایرو او کمکوژی و هلمت به دجوارترین هلمت هجمارتن. دوی اپراسیون در رژیم اسد ارتشا سوریه و هزانات تایبت مشق و راهینان کری لسر شرین باجار و دناوا کولانان ده بکار آنی و دخواست اپوزیسیون بنبر بکه و کوکوی ده نهیله. لگور راپورتین روشنامه‌وانی و دوکومنتاریه اسد همی دستحالات و فرمان دای بو لشکر خو برای خو کوی کمکوژی انجام بده. تشتک بناوی اپوزیسیون لواجار حمای نهیله و دور جه چاوی راگهاندن و روشنامه‌گریه دا کوخا پیشاندان روندن و دولتین در و شرمزار نکن. جالین خبری خستنین مافین مروان دا خوازالی کلین کاناف دولتی سر بخوا کر دا کو برپرسیارین وی کمکوژیه بدن یا کو تیناس کرن مترسیدار ترین کمکوژی ده دیروکا سوریایانو ده. افرودا و پشتی ململانیه که تون دناورا پارتیا بعث بسر کردایتیا سروک سوریه حافظ اسد و ریخستنا اخوان المسلمین یا کوی دمیده به هسترین اپوزیسیون ده هندر دهات ناس کرن. دوی دمیده رژیم اخوان المسلمین به چکدار کرنا هنک اندامن وی تومد بار کر و آماده کرنا وان جبو ترور کرن و رابونا بکارنا خراب لسوریه هر وقت تومتا کشتنا گروپک جه خواندکارن دبستانا المدفعیه ده سال 1979 ده لواجار حلب لسوریه تومد بار کر. لی اخوان مسلمین اف تومت رد کر و خواج بویا را دبستانه بری دکر. و ده روژا 20 حزیران سال 1980 ده هولا ترور کرنا حافظ اسد هات کرن. لیوی هوله سری نگرد. لو ما حافظ اسد رخصتنا اخوان المسلمین لسوریه قدغه کر. دست به تومت کرنا اندام نوی و بریارا 49 ده همان ساله ده درخست. و لگوری بریاره هر کسی که اندام وی رخصنه به وی وره بدار وکرن. کمکوژیا حمای 27 روزان بردوام کر. و رژیم سوریه همی هزن سرای دفاع و لیوا 47 دبابت آنگو تانک و لیوا 21 میکانیک و فوجا 21 انزال جوی قوات خاصه هزات تایبت یا اسمانی هر وها گروپک جه سیخوران و چکداران ین تایبت بشر کولانان جی آماده کر. پشتی و کمکوژی رژیم اسد سیاست خواه لهمبر باجار حمای گوهری
ایدی دریا لشکران و ارتشا سوریه ره همی کارن سیاسی لوی باجاری تونه کر و ملت حماین سیویل ارمانجا هری سرکه یا رژیم اسد دوی دمیده بو. ایدی کارن سیاسی و خباتا سیاسی لی سوریه به نهینی و بهترس بو. حتی سرهلدانا کردستان سوریه سال 2004 را بو و ملت کرد لی تواهی باجاروکین سوریه لی دجی ستمکاری رژیم اسد سرهلدان کرن. و بصدان خورد و کچین کردان هاتن کشتن و ترور کرن و تونه کرن و بیسر و شون چون. و پشتره شورش سوریه لپازده آدار سال 2011 دست پیکر. دیدجی بشار اسد و رژیماوی و حتانا هاجی بردوامه. بگوری ریخستنین مافین مروفند نابرا 30 تا 40,000 پرانی آوان سویل بون لحمای باوی کی کنکوشی هاتن کشتن و دگورین بو کم ده هاتن وشارتن. و بهتری 15,000 کس بیسر و شون بونن. و زیده ترج 100,000 کس کوچ بربون و 3 باره تاخین حمای ویران بون. نیزیکای 88 مزگفت و 3 کنیسه و چند نافچین شوینواری و دیروکی ده انجام توباران ده ویران بون. هفیمانیا نودولتی لدجی داعش راگاند کو بهتر 1000 ولاتین سیویل ده اپراسیون نوان ده لسوریه عراقی هاتن کشتن. هفیمانیا نودولتی به سروکاتی امریکا لسر مالپرا خویا فرمی اشکره کر کج سال 2014 تنها اپراسیون نوان نین لشکری لسر بنگهن ریخستنا داعش یا تروریست لسوریه و عراق بهتر 1109 ولاتین سیویل بونا قربانی. جالی خواه ریخستنا ایرویرز بحثا جناف برنا 6000 ولاتین سیویل دکه. ریخستنا هولیره یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا به هماهنگی لگل پیمانگاه بدرخان یا زمان کردی خلکا فیرکرنا زمان کردی لی هولیره ده بداوی آنی. خلاج آلی ماموسته خلی اندزیار هوزاندیر شوی و جبریا دو مهان و لی دورا کس نزان ده هتا داین کو 22 کچ و جن تیده بجدار بون. ده اوفیسا ریخستنی یا پدکسی لی هولیره به سرپرشتیا مصطفى بادینی اندام انجمن حریمی یا پدکسی و برپرسی ریخستنا کس نزان یا پدکسی و هجمارک سرکرده و کادرین پدکسی باورنامه دارچونه ده بجداریا خلی ده هاتن بلاف کرن. ایرو خون و امید میری میرا جلادت بجید بن و بدهن خلی زمانی کردی بناوی وی پیروز تین خلات کرن و خبات ما وک پارتی وک ریخستنا هولیری ده خلین گشتن زمانی کردی ده وی بردوام اف ارککی نتوی و ارککی اخلاقی پاراستنا ناسنامه یعنی ستونی بنگهی وقت ملت کی دست نشان به لسر خاک خو یکمین دی خدانی زمان به دی چارچوبه وان دولت اندادیگری کردستان دن هولدان گو ملت کرد دنوا سیاست خونی دیکتاتورانه دی بحلیم لی او سیاست وام سر نکتن برانبری خوین مخابات اوان شهیدا اوان شورشگرا اوان خبات کرا ایرو ام لسر خاک خو دیجین و ناسنامه که دولمند و زنگین و رنگینی و جبو مجی شهنازی و سپاس. دوی کورسی دا 22 جن و کچن پنابرن می روجاوای کورسانه گل هولیر دمینن آماده بون آستا یکم آزمان کردی بداوی کرن و دویج روجا پنجشنبه 31/2019 ازمون آوان بو و ای روجیما باورنامه لسر همویان بلاف کرن ام بهوینا آلین پیواندیدار لوان کورسان خودی درکبن و بردوام بکن جبرگو پیوستیا پنابرن می گل ورد مینن به فیربون و فیرکرنا زمان خوی دایی که هیا. از بنابه خو نابه هوالن خوی بجداری بکوس زمان کردی بون سپاسیا هاتنا آورد کم و سپاسیا رخصنا هوليريا پارتیا دموکرات کردستان سوریه و مستهوزان جدی کم تو کلک امپری کلک وانه و رزمانان بون بکرسه و از هیدارم افرسن بردوام ببن کلک کرسن وصاحبن. تفی برینداریا به دجواریا کد انجام ده چاوی خوش دست ده پیشمرگه ایوب بکر وگریا ناورفین پیشمرگه و هین لسرخونا وگرا روش آوای کردستانی دجی. پشتی گشتک دریج لولاتن ترکیه و آلمانیا یش بو ورگرتنا چاره سریا پزیشکی
پێشمەرگە ئەیوب بەکر جارەکەدی بەگەریا ناڤرەفێن پێشمەرگان و هینجی مینا هەموو هەڤالن خوایên لەشکرê roj rijde li ser veger ji bo navxaka Rojavayê Kurdistanê da ku berevaniyê berxaka xwe de bike. Eyyûb Restem Abdallah Bekir yek ji leşkerê roj e beriya 2 salan raserî guleyekê di çavê xwe yê çepê de hatibû ku di encam de ew çav ji dest da. Serbarî wê yekê raserî pûçbûna nîvê laşê xwe hat. Ew jî di êrişeke leşkerê roj de li ser terorîstên Daişê ji bo rêzgarkirina devera Şingalê li Bakurê Kurdistanê. Di çarçoveya hilmeta rêzgarkirina devera Şingala pîroz ji dest terorîstên Daişê, Eyyûb lê gel hevalên xwe yên leşkerê roj tevlî şer bû. Lê di 21 heyva 12 sala 2014 Eyyûb birîndar bû. û guleyeke wan terorîstan derbasî çavê wî yê çepê bû û raserî pûçbûna nîvê laşê xwe jî hat. û li demê hatina Daeş sala 2014 ez beşdar bûm, beşdarî şer bûm. Min şerê Daeş kir hemî rengê şera û li hemî erdê Kurdistanê min şer kiriye. Li mihwerê Şingalê ez birîndar bûm, gulel çavê me ket pişta serên ve derket. Dest û pêk min şelel bû û min emelîk li Duhokê çêkir. وز فکر ما أنقرة عملية سريع مرة شكرن وجارك دي علاجام مكمل لابو أزبر ما ألمانيا دستو بي من شلال علاج كرن وأز دص ماوي دصالة أسمام ألمانيا وأزبري مال بری بریندار بونه ایوب لگل هوالن خواهیم پشمرگه شبوروژه که دور پیچکری ما و جبلخانه یاد دستوان ده نما و راسری برچی بون و تیبون هاتن لیتنه یک چرکه به هنودان به دستوان ندکت. نجی تو کس دکاری خوبک هینوان و بهواروان و وره و 105 تروریست داعش شریوان دکرن. لبیستو ایکی هیوا 12 2014 دمی داعش ناف شنگالی ده ام وکو لشکری روش ام چون ده ام بسطینین شنگالی و شرکی زور قرص بو گران بو دوی شریده 170 نفری داعش پتر بشدار بون وی شری و اسلوری بریندار بون. جبر نمانا جبلخانه جب 15 پیشمرگان تنه دو پیشمرگیان شر دکر او جی ایوب بکر و رائد رفعت بون کو کاری بون 8 تروریستان بکجن و ین مایی وکشیان لی نشان بازکی تروریست خواه شارت بو کاری بو رائد رفعت شهید بکه و گله یکی ددلیوی دلیده. لی ایوب مالوی تروریستی دیگره تا طول رائد رفعت بستینه. لیوی نشان بازی نیازا کشتنا ایوب جی هبو و او کره آرمانجا گله یا خواه تا که هزا تایبت یا منصور بارزانی هاتی و او رزگار کرن. او جی لدورا گریتانکا لناوا شنگال دروژا 21 هیوا 12 جورا یکی نشترگری جه ایوب را لپارزگه هادهو که یه هرما کردستان هات کرن و پشتره هات و گوهستن جبو ترکیه جبو انجام دانا نشترگری یک سری و پشتره هات و گوهستن جبو نخوشخانه یکی الولاتی المانیای کولوی ولاتی هات درمان کرن و بردوامیا چارەسەریya پزیشکی یا فیزیایی کرد. تا ڕەوشاویە تەندروستی باش بوو. کۆچاوەکی دەستچێکری ژێرە هاتبوو دانین و پەرەپێدانا هەممی چارەسەرکردناویە پزیشکیش ئالیە حکوومەتە هەرێما کوردستانێڤە هاتی دان. پشتی باشبوونا ڕەوشا پێشمەرگە ئەیوبیا تەندروستی و بداوی هاتنا چارەسەریاوی یا کۆدەما 2 ساڵان درێژ کرد. ئەیوب داخواست کرد کۆ vەگەرە ناوڕەفێن پێشمەرگان و vەگەریا سەر ئەرکێ خوێ. برينا من قالك زحمت بو مقالا خوين رجان برا خاكا كردستاني دا بس مادام از ما مساخ از ديسا آمادما وهر مستعدم چقاوا شرك چيبي مشكلك چيبي از هرم بروانيج في آخر بكم از ميم سرفيري بازيم حتى أساغم پشمرگه ایوب بکر کو خلک باجار دیرکیه د سال 2004 ده بری خدابو هرما کردستانه او جی پشتی راپرینا کردان لروج آوای کردستانه ده همان ساله ده و دما دامزراندنا هیزین لشکری روش ایوب تولیوان بو د سال 2012 ده و درباسی خلا یکم یاوی هیزه بو. تاوی و ازمونا دجوار ایوب هین رج ده کوب ارکی خواهی پشمرگاتیه رابع و هینجی ناورفیم لشکری روش ده و هینجی لسر خونا وگر جبورج آوای کردستانه دجی 20 کیلو.
گوندێ رمێلا شێخ یەک ji gundên kevnar û taybetmendiyeka wê ya cuda heye di dîrokê de. Jiyan û dîroka wî gundî divê fêçerê de. Lê Rojavayê Kurdistanê her gund û bajar û devereka Kurdî taybetmendiyeka wê ya cuda di dîrokê de heye. Bi taybet deverên kevnar kopşûnwaran dewlemendin. Ji bilî ku her deverek ku mirov lêjdayîk bûye, berdewam dimîne girêdayê wê xakê. Lê kîjan deverê bin, dê çi xweşiyê de bin jî tu dever di cîhanê de ji zêdê wan xweştir û ciwantir tu neye. Yek jê wan deveran gundê Rmêla Şêx e. Navê Rmêlan ew ji navê kesayetiyê dîrokî, Rmêlan Kurê Dilê Axa Kurê Coloyê Duê serokê Êla Abasa hatiye ku ew yek ji êlên Kurdî yên resenin li wê deverê. Devera Rmêlan bixwe ji nêzîkî 600 salî ve heye û her yek ji va her du gundan li xwe digire. Gundê Rmêla Şêx ya ser bi navê Şêx Reşîd Dêrşewî hatiye binavkirin û gundê Rmêla Başa ya ser bi navê Başa Şimerî ve hatiye binavkirin. Kesayet Rmêlan bixwe li gundê Kanîkerka Abasa ji dayîk bûye û ji ber ku jê temenekî biçûk ve kesekî çalak û ciyawaz bû û bavê wî hemû pesnên kesayetiyên rêveber û hilgirê xebata pîroz û ermancên mezin di çavê kurê xwe de didîtin, navê kurê xwe kir Rimhilan. Piştre hate gotin Rmêlan. Ev yek her yek jê Sûda Ehmed, hevjîna Şêx Reşîd û Hecî Abdullah Tahir û Hac Şeref Xelîl tekez kirbûn. Ku bi kesayet Rmêlan re jiyana xwe derbas kirbûn. Piştî ku Rmêlan mezin bû, bavê wî hêla ku gundek taybet bixwe ava bike. Ji ber vê yekê Rmêlan barê xwe girê da berevdevera nêzîkî Kaniya Colo ya ku temenê wê kaniyê bêhtir ji 400 salî ye. Bêhtiriya zeviyên gundê derdor ji wê kaniyê dihatin avdan. Ji ber vê yekê ew dever ser navê Kesayet Rmêlan hate binavkirin û ji ber xweşbûna rewşa seqayê ya wê deverê ew gund bû cihê seredan û seyranên serokên gelek êlan. Li gorî ku Mihsin Şêxî ku dê pirtûkeka xwe de ya ku nehatiye çapkirin ragihandiye ku dawîn car gundê Rmêla Şêx di 27 Sibata sala 1943 de hatiye damezrandin serdestê Şêx Reşîd kurê Şêx Mihemed Nûrî ku di wê demê de devera Rmêla Şêx Êla Şimer ew dever desteser kirbûn. û dûvre Abdirezaq İyad el Asî gundê Rmêla Şêx radestî Şêx Reşîd kir. Beramber ku berhemên çandiniya zeviyên wî gundî li hev par bikin. Di sala 1966 de Wezareta Çaksaziya Çandiniyê ew dever desteser kir ku beramberî wê xakê gujmekpere wek bace radestî hikûmeta Sûriye dike û tenê parçeyek xak dibin destê Şêx Dema. Rmêl gundekî di nav gunda da tê etîbar kirin منطقه wê منطقê de gundekî binava gundekî qîmet û qedra ew qîmet û qedrê wê jî bi tê de sekinîn bi waçê bû. Mala Şêx Reşîd Şêx Reşîd rehma Xwedê lê bê şêxekî مظن بو وأهلي إن شاء الله مسلمان وتقوى بو حتى جبرولو قلت هذا نسبة كلن بالويفا قلت رميلا شيخ قلت لسر 820 هكتار عرضه دروج هلات وروج آفايوية الهرشار اللي قلت عرضوية 820 هكتار قرنجي عملنا رميلا شيخ مركزي كي والديني بو درجة يك د منطقة ده وكل مالا شيخ رشيد تدعتنا ناس كرن وتذكر بيجي مركزك ثقافي جي بدو دمه ده ومركزك تجاري جي بدو نو جندة تالية إيش جندة كردا
گوندر میلا شیخ ناوندا روشنبیری جه دورین در دورا خوره بو. لگوری آمارین خوجهی که دی سالا هشتیان ده نزیکی 80 کسان، دی سالا 2010 ده نزیکی 106 کسان باورنامه زانستی بدستخواه آنین و یکم دبستان دی سالا 1960 ده هات دامزراندن و تیده هجمارک ماموستین که ولاتین وی گوندی بخوابون وانش بو شاگردان ددان. يعني قلنا حموشكا جدابو لانه تيدا علم دهاتا خلدن الشيخ محمد نوري كره الشيخ رشيد علمي كما اظن بو وطلاب حمو جهاد هات التركيا هات الغربيات هات الجوالاتي دوراويد هات دائما علم وعلماء وتدريس وخلدن هبو تيكل هفي وحسكرنا ولاتين وي گوندي هشت کو بکسن مروفی ورن ناس کرن کو دکیف و خوشیا ده بهفره بون و ده زحمتیان ده بهفره رادوستیان. ایوارا امی نقشاکن برلم پی کهرب جی نبود امی برلم پی نقشاکن تنتناکن هکا دارقی من مدرسه هفی من درسته و بیجنوا هکا دبون داواته گنده گند امی تفده پیلک امی چن بده داواته کن و هاوینا امی چن آری هفدو کن قرشو وحري أمي آري هبدو كن آري كهال تكس نابيجي هبدو جي هم الحالي خوات شون آري هبدو وقتي كاي خوات شيء دكن مالو بيلك شون آري هبدو يا مالك خوات شون يا مالادي ما مالادي ولا يكو ما كاي تكن كادينا ده بكيستا كهرب نبو وكان هات تلفزيون وانترنت نبو شغلي مالي مشتغل بو هكا شغلي مالي عبارة نبأ مش مالي جيران أمي سهر متيروكا بيجن ولاتین گوندر میلا شیخ به هستی خواه ریزگاری خواز و ولات پارێز بنەتەوە خوایە کوردایەتی vegirê dayîbûn. Tevî ku hejmarek mezin ji xelkê wî gundî ji aliyê rejîma behs ve hatin bin çavkirin. Ez karim bêjim berî sêr bê Kurda ew partî bûn. Ew partî bûn ez bazanim û girtiyê we hebûn û hebsa de cema hebûn û hatine girtin cema hebûn. يعني تقريبا نقول حمول تقريبا نقول بارتي بو حمول كيجي قومي بو وهنجي بارتي كتاني هبو وهنجي تبدا من او عيدان روز شيد كرين ابينا بعد بو شيد كرين يعني دواء خان يا دح ضمبي خطه فاندن اشترسي حكومتي ومخابراتها لون عذابي وقرتنا وقلت خسارت بو جالی بازرگانی وجی گندر میلا شیخ گنده داویه جزنجیر گندین کردی لوی دوری جبروه که بوجه بازرگانی لوی دوری توی کو بهتر یا خاکار میل آخه لی همو جورین کرستین خوارنه دیده تینه چاندن لی پیویست یا خاکاوی با آوا باران بریجه که پر هیه. از 820 هکتار عرضه 450 عرض هکتار دهاتا گنم دهاتا چاندن گرمی بج و 150 هکتار بج گرمی آوید هاتا چاندن تقریبا 250 هکتار جد هاتا چاندن وقت دی کزبرا و کمون و نوک و نیسک اویدید هاتنا چاندن او جی بجمارا 5 هکتاری تقریبا هر یکی جوانا هر دورک به شونوارین خوازن گیند با و گندر میلا شیخ دولمند بونا خواز جی کفنشوپی خوار گرتیه وکو هاتی گوتن کو کفرکی کفنشوپی بدریجاهی 10 متران و فرهی 4 متران دناوا گریر میلی ده جعالی کسایتیه که بناوی صوفی زابط دهات ناسکرن هات دیدن سرباری هن کفنشوپی دن بیرک درکات بیرک عجیبو او بیر پیچانا وینا دهندرو دا بواش شربکا افشلکی بری او جعرده آوی حتی قابلت سري دبي بيري حمو او شربك جيربو شيء خلتك او بيك او رزق او برزق او حتى تالي والي رهلاتي ويجي بيرك وجي دركت او جي ابص نولو باونا وهناك ما بقنا ديت يعني يجي مصر قلت تربة كولان سنة قردة ناف تربيدا هناك قداحي جام قداح دركتن جبلي بيرن كفنشوبي قلق بيرن بترولي دقندر ميلي دهنا
تقريبا نيف جوال يعني جعرد بيج دونم دشي دبي قمار ودبي نفط حامو و تي حكومات جي تشكينا ديتا لهر سال تشي إيجارا ويعرضي جت تدي حكومتي وعرديكو لولو دلاي لولو دراج ملي عيب كبير ملي عيل وعرباني بابي علي بكي قرانين عيلي داني بولس عيلي بيندو بالا بابي علي بكي زراب دراج ميرام بداري تلي گوندێر مێلاشێ خوشبەر سەدەمێن جودا جودا بەشێک پرکێم ji gundiyan di gunde mane û hêviya xelkê wê jî ew e ku careka din malbat li hev kom bibin û şevbuhêrkên xwe bi hev re derbas bikin û kêf û şahiyên xwe bi hev re berdewam bikin. Bihar Adnan. Vê fîçerên giştin dawiya bultena xwe ya îro ya hatî pêşkêşkirin beriya bultena xwe bi dawî bikin jî em ê sernûçeyan li bîra bînin. Şandek ji desteya danûstandkariya opozisyona Sûriyê bê Serok Barzanî re civiya. Dawîn pêşhate û rewşa li Sûriyê gengeşe kirin. Berpirsê Ofîsa Peywendiyê Niştîmanî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriyê got PYD di alûzî û krîzekî de ye nizane çawa xwe rêzgar bike. Sînatorekî Amerîkî dibêje dê Rojhilata Navîn de Kurd dêbazina hevpeymanên Amerîkayê de ne. Teqînek li min bi Cehrûda û rejîma Esed navçeya Bêçek li Bakurê Rojavayê Sûriyê ermanc kir. Balîkariya Tîma Erkê bulten hate pêşkêşkirin, spas we temaşe kir.